Ndoi na niturikarite tuwi na tumenyete ati kiama giki onere turithie mchujo nikirikorwo gikirora maundu maya mothe na tugika mchujo ni ndironaga ni kiama kinama na kina waragania no ni ndirakimakire muthenya wa ira kumenya ati kiama giki nima gitiri na waragania kihana o ciama iria ingi ciothe ikoretwo hau kabere guku Kenya na ira ndirakimakire kuona ati kinya ona iratathi riakwa rikiuma ria ballot bicere rekirutwo hau ne bicere distorted na ngeciria undu uyu tu o uguo ni mundu uramenyaga uri areka maritwa makwa matirarimo ritwa riakwa njuikaine nario andu othe manjui na ritwa ria Wanjangu ritwa riu rikirutwo ri kibande-ini nirio nda registered nario kiama-ini no riria ballot iracabirwo ritwa riu ritirariho nireheretio na ngeciria mayo twa mahitia o uguo ma ni mahitia marore aya ni mundu reka kiundu kiu akimenya kiria arenda twathie kuria kuhura kura urakora kwina andu maroretwo muno wi andu aria marendetwo ni kiama na andu acio macaguritwo ni kiama mbere ya mchujo ukona niyo marahetwo kamweke ga gwetha andu aria mekurugamirira kura iyo na reke njugie atiriri aiko mundu ararugamirira kura agicaguritwo ni muteti ura maracindana nake ri chance ya kwikiriha we ya gucinda na noguo kuragithire tondu uragikoraga kwina andu kinya maragikagia ballot maita rita rimwe maita meri maita matatu maita 10 kuringana na uria maramenywo ni mundu uria urugamirire haria kiama-ini ugakora kurani na low voter turnout na kahinda-ini kau andu mataroka ri urakoraga kinya kituo nikirahura mathaa meri gutari mundu urathie na kahinda kau andu acio mararugamirire kiama githurano giki ni maroire kamweke gaka gwika mawaganu makuihuria ballot gutika ballot kuringana na mundu uria marendete na in fact ni andu urari mubange tondu andu aria favorite marabangitwo kuma governor kinya women rep kinya MP guthie kinya MCA uguo rakoraga matua kuihuria ballot marihuragia ballot inya kuringana na andu aria mendete ugakoraga handu kituo kimwe kina turnout ya andu 20 na giki kingi mariganitie nakio kina turnout ya andu 2000 ugakirigwa atiriri kaguthiria ati hamwe hatire na andu na haria hangi hena andu no nima ungirora taru mwena uria matarahota kuiya kura especially mwena uyu wa Kiambu East ni urakoraga kurari na loto na voter turnout nima no ugakora results icio cia kuria matara interfere muno nakuo ugakora ni results irakiugama tondu kundu kuingi ndirakimuhuraga double ya kura ona kuria matarahota kuiya muno mwena wa rugongo ona kwene urakoraga station iyo ugakoraga ni ndashida station iyo tuge station ciothe irari na low voter turnout ni ndiracindaga tariri unaramenya ndanahenio ni kiama 2017 no go ndahenirio ni kiama na of course umuthi ona thaa ici turakiuga gwikinya thaa inyanya kura iria ikuingirite guku ni cia constituency ithatu na constituency icio ithatu ri kuma thiini wa Kiambu tukona constituency 12 uguo kenda itigukinyite no thiini wa kenda icio ri iria mathabu maria turatumirwo tondu rikiria na ma agents makwa kuria ri ma agents maya makwa ri riria kuratuikire kura ni cia move kuma kuria kirathi kana polling stream irathie kuria kundu gwitagwo tallying center agents akwa marahingiririo nja matinetekerio kuingira na ni ndahurire thimu nyingi muno ndahurira kinya mundu uria urari CRO kana county returning officer na andu akwa bado no makeragirio kuingira na ukiona guku ri makiingira ri mathanduku mau mothe ndai ona riria final riria turahotire kuingira ri mathanduku mau mothe form iria irandikagwo irekagio ithanduku-ini na igacirwo uguo niguo form irutwo ithanduku rigatuo uguo mathanduku mau bado ri gutiri ithanduku riria na seal ona tuguo turakiaria kuma kinya ithaa riri uguo ngakiuga atiriri bado urakire mubango ndigwiciria no mugicindane na kiama gituite itua na kiama reke njuge kaingi ni gikoragwo nene uguo gikiri kinene akio uguo ona riria turatuika ati na gutira gathitwo ri ni tui matokeo already na ni ukiui mundu mugi agikagia rio kabere ndenda kuga atiriri mutongoria wa kiama giki ri eta mundu ri bado ni murata wakwa no tuge atiriri siasa no rata ni different na tikuma no trauma no na andu aria makoragwo UDA bado ni arata akwa uria ndiramera ni atiriri Wanjangu ni mutongoria na Wanjangu ndatongoragia tondu wa kiama uguo ri
Wanjangu no eguthi na mbere na political career yake o haria egwikorwo enyitireire no bata ni akorwo agiserve Wanjiku na ona ndaikiingira bunge ri ndakiingira governor wa Kiambu ri tikuga ati ni twamenana na andu aria mari ho no haria maiga atiriri tutirenda Wanjangu akorwo kiama-ini gitu nake Wanjangu aiga atiriri to nginya gikorwo